Bashumayela ukuthi impilo ekhona emhlabathini asiyisebenza kuphela lokungenisa imali, le mhlabathi uyayingenisa imali. Imali oyakha elimeni kuya ngawe ukuthi imali angakanani ukuthi ungakanani ufake okungakwenza ukuthi uthole le mali oyidingayo. Kanti le kaMlungu imali ithethekile ngokucasha. Imakethe yami ngithengisela Titolo, like lama-vegetables ngithengisele bo-Spar, bo-OK Foods, bo-Numbod, bo-NMC, bo-Dalfu, nebantu nje-ke emabili. Le ngifisa ukuzuza kulabanye abaphathi abalimayo kuloko ukuthi sibambisane, sisebenze kanye because nalo kusebenza kwemfana akulula because bese akulethi ukuphatha ukuthi awutati but nanisebenza kanini uyakhona lokho ukuthi nihlanganise kahle imicombo nikhulumisane nangetimakethe nivule nema-association